Ngi kapening arsan ngut ki candidate ki arsan kli ki constituency ndreng yo e kijing job tang kumbasau saungut te ngimla bangin le ai hakni por ngi hap suburam ya karai jong pai ba te ngi hakini ki ngi kiwan sawan ngi sa dang ngi dang ya pisal ngi dang ya wat ya kadau ba ke kadau ba ki pai ba kila kentai ya ki candidate jok NPP di penpe man kesatsden king of roman kesatsden ngay kon pasya yo president jong VPP kamdai me kan yakon yu candidate jong VPP kanai jele kadai jele pasya yo president jong VPP. Several months later, Mapai bawan hang nei ngatai habong yo pusing amdan banong bamitu baro pitu hanrei ka ba khang long komik kalong balawan kibot na Maulai constituency na Mogonro constituency na Milim constituency lawan Saudang na Maurang Kineng constituency ban penay siya kaparte baganong krem konsi habalay meeting upra kyong ani isrkay tema bose kita kibawan ban pendap yung amadan hangnay kibalay ban pendap madan siya to hagas ngay kiyapot bablay tang sibot ban aron niyor dari Rempang Arjar Pusan ka kubor ka bayo lom kalong ban nak ke HDC kaseng ka badang siyo ban kur jingjob kadai kaseng VPP katanan nongkrem constituency ha ka baw ba kitbor lang CM ka VPP ula penlem yu ba lambor malngyang u sitting MDC da Arhajar vote tam kimdei ki babit kum kiwi kursi pai ba no so jingi kiri breu bastat kimpet yo ubreu la pi ba yang du ding ma fi ong ba kanoston job yu pra kanoston kamdei kumta ibreu jo noston kilong bastat kilong ba pro je bing nadu na gendong hadu ki thansor kilong kumju hi tangkata hi wa dan ma suban rap fi ba sobha le eki kam ki ba fi dei ba le wat ong ba ka parti VPP ka dei ka parti ka ba fi alam da jing khut na po ing rela na pet nga mutang na po ing ru kala ja kle rupa kum no alam ki bre no ba fi ong ba o ka parti kalong ka khut tang kita hi kublai shibun Ukurtong ko VPP na Nongstoin District Council constituency Dr. Juris Man Yau Pnyao loyo khore ka nam job na Nongstoin daga penlim ukurtong jang NPP ba dresar marngar da praja news ba khat pravod Hagajing penbena yak result hakar pusau tu Rempang Arjar Pausan Dr. Juris Man Yau Pnyao loyo khur da kan rewaja kan dai spa arhu pravod kan bau dresar marngar loyo prajar arspa chipovod kini ki constituency badan ki MLA VPP mentah sampai baru kini kita remrut nama berkelamat ki beliau teh kapol bampat mat teh ani sekitar wai ke beneng kendos ngo belak yo lut rementa dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan teh kata ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya kiwi parti ru takadang shu kentu wat nam ya kentho san nam pin habis trai bat ni pin habis trai bat ni da kidi independent da di VPP no sampai dalak pa yang tin nama mendan parti mendan balak de ngipidiang subha lupa hidup bentar tu ba kwa ban trai
Singi hadian baka Voice of the People Party VPP kalau yok ban kor ya jing job ha ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC da ka ba yo hadu khat nyot li ki seat ha ka arpon ri tri rampang arja arpusan uba Arden Miller basayo moj president rang ba ka party ula lum lalang ya barok kini ki MDC ha pok office try kam ka party ka badan handong kram ban ya merjing mod halor ka ka ba ka party kan le nang ni shakman Habakran sikilat pathai kubor uba Ardan ulaong baka jingsim rai ka party ban thau ya ka komiti ka baret ka day namar baka party kam kwa ban penserwaka ya ka pisau pajba kumbala kular nadu basdang. Nalor kata ula pentipru baka ni ka executive committee bathamai uba strong pillar kharjana unlong kumu chairman baru ba kenjok rentong kumu vice chairman nangta ki executive member ki kentop yo ba Powell Soklan uba Saibor lang warba uba Winston Tony Lingdo uba Isen A Hing uba pen krabok lin kharjarin kakong Ivan Dap lin Lingdo nong lait bat kakong deiti majau. Uba penyat sings im ubala job arsin kumu MDC ubaya kun na nong thamai constituency nakaseng NPP ula siya penlim ha ukertong ka VPP ha uba Winston Tony Lingdo. Hey, y'all, come look at this. De kumba ni laisi lingba ki media, lingba ki kubor, ba nakaliang tungi mula berkong job. But la job nak naka parti VPP di ba Johnny. De masulban ay kublay unong job hakani ka kenti. Dan ringang orang baka parti ke jongi. Kam don por, bangin yania, kam dor por, bangin ikan thok brio. Henry ngong hakni ka por, kabamenta. Kum kino kersan jok na parti HSPDP. Ngi don kami kino kersan ki bas kam ki bane, ki bak khoj ka jumut je perkhas. Ki wei pada ki ap klep ya kita kino kersan, ki ban chuan tep Pawan pan pisana using Salek hep Chopra Kaparu kandidat pra Yang hana berdui teman besan Katamu kalkom hikai kum ki teman besan Dekane plan sejak kajak penriu kejongi Kamdon kading keterem ekonomi mo kadon katang kajing alap apo motor chan bagadon kajing dia bisa aman lagi keleng kisnong dan ring ngajong hi batang ngane ko ngadong kajing gek ba kamat kajing I kabor je kaspap se kan ma bathi dia beri udah kabor bisa ndai kajing I ka bang la bathi di ke pai ba dikata ka ba ki pai ba ke la Punjab ya ka VPP na pa ma pariyo ma ka san konstansi ka ba ki pai ba ke la kentai ya ka spa mo ka ba ong ba martel bu khum wei lagi season politician long ka pisa asap ka pisa babsap ki beri udah ka mau tara chan ke la pen I ba kim don kam ya kata ka pisa ka bam hok ka pisa ka ba bean le ke jiet ya ka nanti jong ka jingkhut ka nanti jong ka jing shisha ba kam tam ya ka Nomor kumba piong menta. Yo la election de kapisa. Nang piyo pisa. Tung nong ikai. Da men sel tulop jong kinong tre mio. Ban tha pisa piyo. Nai piyo ka jingkeli. Cuba bangam. Kendit ne. Tak. Dekat bangi banyak kemen je kata kapisa. Ni lagi ai gini bi banyak kemen je kata kapisa tok, kapisa cukor, kapisa arsap. Kebang ngitip syai Juga UDP uba Gilbert G Lalu uban yakun na meliem ula ong baga kertong jong ka VPP ke kong ai bandap len lingdo nong lain kadai ke brio ke banabar constituency abai kram bikla pathai khubor hadien bula dep ban tap kerteng banya aireng ke election KHADC menta ke sngi uba Lalu ula ong baga kong ai bandap len kamdei ke trashnong hendai ke dei ke nong shongshnong jong ka lau so tun ke bahap halaban mau prem constituency bat kamdon watang ke vote ru Meliem. Kalau lagi yang baki video sendiri tradisional nak kata kemudian bala kata tentang yo kecil kecil dan yo nama. Hello kata nasu sendiri mau ibu orang kumta namar ba habang terkat ide ki para do para senang ide kasih nong desi kadang kecil tu namo kecil muncul kat nong kimla bang kat kam jingai nimle le dah nong scam nani shikmat makiru kin sutu bang ide keju ke jat bang ide kiru wala kiran kumta nimdan e halor ju ki mo kadai tangga jing slip of tongue le si mo kapa ki baklan